Captain! Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng! Marikwanang, mayat ko mati kakatawaan ta di titeresenam, no ada ni Marituyang. Wen ako mamaray, saan dan sapay analpas tay lablabaan na. Ay, agpadpada kamin nga ado ti lalabaan na. Ada ka mo dito istor ko, abaki is istorya. Kunakun kat, umay ni Marituyang. Na, ay wen, isong mo day ta sumungad. Nakasukat mo. Adan sa papanan na. Kain, ada kadwa na, Maray. Pada namutla ang abakal. Hello, Kokumaray! Umay kuman iyam-am mo kada kayo, dahito best friend kaw. Best friend mo? Kunak ano da kami ti best friend mo, Marituyang. Ay, kwa. Dahito ni Kumarik Adalmasya. Hello, nasaya at magtanaam mo kayaw. Dagiti is istorya ken ka ako Kumarik. Ni Kumarik kwanang baak daytong. Punay mo tabakaw. Daytoy man ni Kumarik abanang agsinumbangir ti utang na daytoy ako Kumarik. Na, Pasaray saan na pa yun ang mabaybayatan dagiti dadto mga utang na. ay dinakmat ibabain unay Marituyang. Sigay, panawan da kayo pa ay tamapan kami man mang restaurant ti Jailay. Ala, Intan Maridal Masya. Ay, marurudak talaga, Maray. Asino kumatisan ang makaungat. Inyam amunak dinabaak. Man ano kumano, inyam amunak kas kagawad. Ay, nakarkaro anay babainak. Agasem, inyam amunak amang ngutang. Uwin garod Kalpasan na, impasigat na amapanda ka numang restauran. Na yan. Ay, nadadaol talaga ti aldaw ko. Ay, uray siyak. Nadadaol mo ti aldaw ko, Mari. Napirday apirmay. Ay, dayjay ti ko na naabis pren na. Saan mo't anapintas? Pada mo tabakbakutan. Kinursing pay. Nakalipstick lang mo. Uwing nga ron. Taga ano aya jay best friend na ako nana. Ay, daka mo. Kun sana ka interesado ang mga mo. No, taga-anaw. Ay, nabsugak itikin na tayo dyan restaurant, Bispring. Una, siyempre, nagadugayam tinorder mo, Bispray. Ay, wan, Bispring. Amo kasi ka tinang bayad amin itikin nanta. Kunakmat kan kaso katakto. Nay, asidagtan di tabang ko ako na mapag-withdraw am iti kwartam. Ayan na tibang ko, aya. Basta, asidagtan. Sus. Dek, sus. Uri ka, nalipatak sa amot tag. Na, anya tinalipatam ako naman. Jay librita. Sana ka makawithdraw no awan day jay. Na, kasanungay daytan. Saan ka madanagan, Bispray? Adapay mo't inton biga. Kaya't mo asawaan. At sublitan tumanan, inton biga. Wala, tamang itugot tanton iti dakkel abag. An-anom nga ijidak kalabag. Nagkapoy kamutin nga agpanunot, Bispray. Pangikargaan ta iti kwarta ama i-withdraw ta Ayun, kaya man niya. Dakalabag, wano ba si taba? Ado di kwarta nga i-withdraw ta. Iso adakkel abag ti kasapulan ta. Ay, wag. Adadakil abag ko ijay balay may best friend. Kabaalam nga ta nga awiton di may sa abag a kwarta. Apay kay dinasaan. Kabaalak to pay nga awitan jay may sasako alaya. Day tanto kay di kwartan. Si kanto nga ro ti mga wit Bispray. Ay, katuan na. Ay na, mapadasak tumulangan ti agawit iti may sa abag a kwarta. May sa dakil abag, anapunno iti kwarta, Bispray. Nay, si
sino day tayong kuyog mo akadwam? Inyam amok metken kan. Wain, bisprin mo ako na, mangam taga-ano day tangay. Taga Manila. Di mo ayamadlaw. Nagamamuan nyo ngay. Nagadukot adamdamagamon. Asikaswan ta na saya. Amam, ado ti kwarta na dayta. Saan nung mga mo ngay nga ti kwarta na? Nakabangko ti kwarta na. Irwar mi intun bigat. Iso nga irwar mun tay dakkel abag apang ikargaan mi ti kwarta na. Anya ka taramidin na dito'y balay. Umian pa ilaeng Iso amapan ko asikaswan. Ilutwak iti naimas asidaan. Anya ka ti ilutam. Ay kaing kagtiliw iti manok Kababain mo no pagsidaan ta iti sardinas na itabak ng abis prinkaw. Maribanag, adda ka di dito'y balay yun ni Tuyang ka. Ay, saan pa'y anagawed? Saan pa'y nga rod maray? Kinay, malumay. Kat no nagpaili da ijay best friend na. Sino day ta bisprin na maray? Apay, di mo amaw adalma siya tinagan na da ijay. Nay, awan mo ti amo kakastaan, nahagan ako mari na. Pandak mo't abakot. Kulot ti buhok na. Kaslasaan ang nagsagsagaysay. Awan ti amo kakasta gayem na maray. Nang pidpidutan na nga tayo ti day ta gayem na ako na na. Jack amo pare badong. Asino di birbiro ka ni pare Badong? Nituyang na, saan ka no pa'y anagawed, kat ne, maluman. Na. Awan mo dito'y balay. Na, iso nga ron mati ko na, tadagayam na asimurutan na. Sos, sino day ta gayem na ngay? Ay saan ming am-ammo, Ay. italaang anakita may. Ang mga no saan ataga dito'y barangay tayo? Katuwan sapay ko na abist friend na ka no. Nagbiit matan nagbalin abist friend na. Nagrigat mo tatiliwon day ito ang manukin na ya. Ay paray, may sinisiputan kaya ta Yay manok mi aparjek ko maparay. Timayab, santo timaray. Ket dito'y paraangan may titimayaban na, kan timarayan na, kasjay. Wan paray. Iso nga ron nga umay ko bilbirukin dito'y paraangan niyaw. Anya nga ang manok day, jay. Dua ti karay kay na. Na Dua ti payak na. Ada tapingar na. Ta kawitan ki ngarag. kastamat di manok ko. Ha? Oh. Ay. Kaing ingas na kiday. Nay. Dagay paray. Na. Dagay man nay. Magmag na. Are you sure? Sure paray. Mala, inaktiliwunan. Tanay. Ipasidami di bisita ni Tuyang ka. Ha? Iso ka di dyan niyam amuna kadabanang kan kagawad ko ng abis prena. Wan paray. Isaw. Amaw. Ado ka no ti kwarta na paray. Ay ang mga no budol day ta. Agalwad kayo. Sa pa iparchan yun iti manok. Tuyang. Siyak tinagparte di manaw. Siyak pa'y tinaglutaw. Siyak pa'y taginaw ita. Na, nagreklamo ka? Ibagakken ka ba daw? No mairuar mi jay ado a kwarta na day tabis spring ko. San kang ikikan no adot itad na kanya. Ay, kaslawa mo ti makukwarta na. Oy, nangagnakan. Apay ngamin nga ibagbagam ti kasta. Ala, aginaw ka kiday. Tain nakadwaan nga agbuya iti tibe. Ay, agasam man. Iso pa yun ti agbuya iti tibe. Imbis kumaasya. No kayat mo ang mabingayan ka iti kwarta. Aguli mo ka. Maray, umayak man umutang iti kapiken asukar mo. Ayan nga, itay bisprin mo. Aday jay balay may maray. Isumot gahim nga umay ka umutang. Ado ti kwarta na maray. Iso ako na mabisprin mo. Ibingayan naktukano iti ado a kwarta na. Umay kung tubayadan amin nga utang ko dito tirsina. Sapay ko taado nga agpaisaw ti kwarta na. Ado ko naktumot. Nakadulin ijay bangko amin a kwarta na. Itimpla ampay iti kapina. Apay ayak ka ba nang nga ron? Wen ang apay siya ngay, di na mo itimplahan iti kape. Apay, ado ti kwarta. Dahito'y tinapay.
Ikan na mo iti kapi ka. Aha, kukuha na amin dayta. Dahito'y dua asupot asag sa nga pulo ti kargana, kukuha na amin. Kag bisita nga raw. Nanananananay. Makadlawa ko na, tuya. Di pinarti ka manok. Isumanan, di nakadadaw. Di gulahan ti sindak. Ay nabadong masukatan to amin dagita. No mairuwar mi di kwarta na iji bangkaw. Ay sigurado lang nga, tuya. Nga adaw, ti kwartana, dahil tabis prin ma. Imyan gayam ijay balay da jay kunan ni Marito yang abis friend na. Wan, Maray. Kano'y may imutang ni Marito yung itikapi kan asukar kan tinapay para iti day jabis prin na. Aga, ngay dayta. Umutang pa yan, gapo iti day jay ako na abis friend na. Mas daawak ata o may umutang ni Marito yang din to ta ipanpanakkel na nga ado ti kwarta jabis prin na. Wen nga rod, ken may samaray. Saan met nga agrup-rupa nga ado ti kwarta jay best friend na. Ay na, agdi gusto laang Maray. Adayo abak nang tilangata ngam iti day jabis prin na. Wen nga rod basta. Jack mamate, abak nang jay best friend ni Marituya. Badong, mapan kamin ijay ilay kini besprin ko. Agi withdraw kamain ete kwarta. Dimlip-lipatan di bingay ko Siyak tinaglutaw, kas kada naginaw. Wan, nanya kalaki din ay. Siyak ti mga witjay kwarta na amay sadak kalabag. Ilibasan naktaon, nga iyalaan iti oray may saripit to lang nga kwarta. Uray dwa reput no isote kayat mo. Ay kita na yung nga rudin ang atalaw, aripait. Ipakadak to jay may sarepet. Ngum ilibas ko nga ibulsa jay dwa reput. Sa anak to pala nga agbangbangkag iti makabulan, no da di kwartata. Pasikatak tuman, dagiti koko maray. Ay katwin pasikatak tumay ni parintay. Ay, nabandug ako na magmag na bisprine. Ay, oray siyak nga rod. Nabanugak mo na magmagna. Mabisinak pa yan, bisprain. Ano santan ati magna ta si dagtamutan ni Jay Bangkaw. Bisprain. Mapantaman pa'y lamang restauran. Inton makawidruta kuman Bayadan pa'y laang tasukatakto. Inton makawidrota. Da kwartak di tao, ngam kakaiso na nga igatang mi iti abono iti nateng ni Badungkaw. Ay sukatakto, bisprain. Mapunon to iti kwarta day tatakkel abag nga igamaw. Sa bagay makaidi malak intangarudan. Sa nga lamisaan mo ti in-order mo, bisprain, nakadaw. Anda ka mo tamang bayad, bisprain. Sa mga nukurang ito'y pagbayad kaw. Umanay. Ala, mangan takideng. Ay, kasanungatan nukurang ti kwarta. Problema aya day ta. Mapanak to ag withdraw. Mabati ka pa'y laang dito. Ay, orayan ka di tayo. Katuan ano sa kun ati magmag na amapan iji bangko. Sa bagay, asidagla ang magkidi ijay bangko. Las ka na mapanak iti ilimaray. Kasapulan ni tuyang kaw titulaw. Tapay. Pag inawin na ka no iti restauran na nangananda. Ay sos, ikababain Anya ayatin na pasamak. Saan mo't ka nun ang nagsubli iti bisprin na ako na amapan agwidro iti kwartana, maray. Ay kita manday ta. Pudno Jesus pitsak aputol-budol day di abis prin na. Linuko na laang ni Marituyan. Ay, badong ko, aya. Ay saan nakasangitan na kasta, tanabiyagak pay. Ayan na, di bisprin mau. Saan nga ruday na nagsubsublay? Siyak tinagbayad dito yung restaurant. Kurang pa jay kwarta ng bayad ka. Iso pinaginaw dak. Una kon kay, hindi pa ya dagasan di suspitsak iti dayta, bisprin mau. Daytoy jay dakalabag. Awan na pulos kargana. Ay, nabiktima kan tuyang. Naglakakan to, may tamaluklukaw. Maray, ayan tayo bisprin mo ngay.
Awan mo't nga agpayson dya best friend mo. Ay, jakla ko man nagtalak iti da dya tao. Dakas magkayam. Sapay oray lang niya amo nakabaak. Ken oray siyak. Aging gaita, nasakit pa lang tinakam ko, marituyang. Inyam amo na kitiday dya ako ng abist friend mo, amang ngutangak. Ken jak nakabaybayad ka nagiti utang ko. Ay, dispinsa rin yun ko, kumare. Nailaw anak adagos iti dayjay. Jak pa'y kidi amo nupudno jay imbaga na anagan na. Kaya't mo asawan, saan mo unay nga amaw? Ay, saan nga rod maray? Nagsabat kami lang nga may dita kalsada. Ay, na toyang. Intun maminsan, ammumton. Saan ka basta agtalag, iti saan mo unay nga amam mo. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, nada. Narnakan ni Banang. Ay, nganjak makaturog. Pampanunutak nga mga no ada kain-in naram ni Banang. Ay, makariingsan Wan, Na, agyamanak, Sir oh, Police. tagainip sa might. Awan, Sir Police. Thank you. I love you. Chup, chup. Mama. Anyat kahit asawan dahi tagainip na. Makin-in nagak iti pulis. Ay, mariingan. Ha? Ay, Inteng, nakatugaw ka pala ang dita? Di ka pala maturog? Sa anak pa yan makaturturog. Sige, makaamo ka. Ituloy kong ti maturog. Ay, nagmayat jay tagtagainap ko, anaputed. Ay, sapay la ko matama ituloy pay. Mayat kano ti tagtagainap na. Anya nga ta aparte ti tagtagainap na ti mayat. Jay nga ta maki-in nagak iti pulis. Ay, rumwara kon, Inteng. Ano ti i-deliver ko ita a beauty products. Nagpapintas pa'y sakbay arumwar Ay, makaamo kanton nga agluto iti kanam inton aldaw Sakit kundi pulbus. Ada ka di pa'y nalipatak, wano awanan. Kundi lipstick pa'y. Hoy, Inteng. Pa'y akit kita ang naklatan. Sakit nagpalda iti nakita. Pudnon samot nga ada kras na adun. Ay, inakman langan. Sige, makaamo kan dito'y balay, Inteng. Sus, nakabangbag lupay. Pudnon samot nga ada pulis na. Ano ti pampanunutan dito paraangan? Pampanunutek no kasano ak amaadaan iti kwarta. Apa ti kwarta? Natural. Igatang ko iti kayat ko. Akas ko maitian niya. Igatang ko iti sandal, palda anak kiteng, lipstick, pulbaws, bangbanglaw, kanda dumapay apagpapintas. Adamanan inapala mo na niya. Ay, unay kang aminan ti kastoy abiyag aya. Awan pa'y ganas. No apay asaan kabak ng anak ki asawaak. No apay anak ka pobre ka ba daw? Nagadulaki nga ibagbaga mo na ya. Awan ngamin makukwartam. No kayat mo ti maadaan iti kwarta. Manggad ka. No ko matabak nang ka. Di awan ko matiparikaw. Hayahay sana ang buhay kaw.
Mayak man dito parangan nyo, pare. Hey, masuro na kayo balay. Apay mo't. Nagbabawi ka no, nakiasawa kanyak ni Tuyang. Tagaputa saan nakabaknang. Ha? Awan ka no, igatang na itinakiting a paldana. Kaya pagpapintas na. Ay, naa. Kaya't naman na natuladin ni Maribanang. Isute amok, pare. Ni Banang? Wan, pare. Saan ka diyan nakiting ita ti palda ni Maribanang? Kaya nakamake up no kasta arumwar. Ha? Apalan ni Tuyang, pare. Katsyak ti karurod na. Ta sa anak ka no abaknang. Awan ka no, maitid ko nga igatang na iti pagpapintas na. Ay! Anyan ni Maribanang. Kasla balasang mutan. Ay, amoy samot od ili si Maribanang. Ay, anya ka no? Ay, mapanijay ilay, kunak. Ay, feeling na kabalasang anyan. Apay aya, anya ti parikot ka ni Maribanang. Kano nakapal day tinakitay? Kat sigud mo't nga agpalpal da iti nakiting ni Maribanang. Ngamen, mas priskaw. Ta nabara ita ti panawan. Yan do'y bagay na iman yan. Na, at sa umanin tijak mawawatan. Bagay na nga rod ka na. Anya bagay na. Sa nakasandal pa'y. Anya ko ba ti parikot iti dayta? Kundi sandal ka mapanlang ijay ilay. Yan do'y nailak din sandal na yan. Napinta-pintas iman. Adi unay na nga to, den heels na aday, tan flat may. Isu ay komportable ay mandan iman. Naawatak na jay Marituyan. Oho. Napintas ka na, jay sandal ni Maribanang. Feeling balasang kidi Ay na, Marituyan, no kayat mo, agpalda ka mo't iti nakiting kan nagsandal ka mo't. Tadi ka kat agdilla-dilla wakas ta. Ay, aw nga roda lawa di ka man ni siya, Marituyan. Antoy ka no? Ay, nulay daw, iduan ni ka man kalisi-kalime. Sasawo makali. Adula amin. Iti anya aga pong agsandalak. Kun agpaldaak iti nakitay. Ha? Sa anak la akas kin ni Maribanang at feeling balasang. Ay. Masigok ka na tamafoyok ka. Na, Sino'y kanam? kunya rod agsasaw iti saan na maaw-awatan. Ay, apalam man nga tan ni Maribanang. Iso ti amaw, Marituyan. Marikwanan. Di magas ni Banang dito tirsinam iti agsapa. Saan mo, Kapitan? Apay ka day? I'm just asking no di magas. Saan, Kapitan? Ay nakita ka naglugan iti tricycle. Kat nagpintas. Anya ti panagawat mo iti langan ngay ita. Apay, adaya kayat nasawan iti kasi alangan ni Maribanang, Kapitan. Iso nga rod adam damagan ka. No, anya ti panagawat maaw. Okay lang, Maut. Napintas tupay. Bagay na. Day talaang. Amangan do atapom nga adda lalaki ni Maribanang, Kapitan. Kwa. Na, apay nga katawa ka? Ay, maawata kon, Kapitan. Agjiljeli ka. Jili nga ibagbagam. Agjiljilos ka. Ay, kaya't nasawan, agim-imon ka, Kapitan. Katawa manin. Amom, Kapitan. Nasingpet ni Maribanang. Di na ka maitura, dalukwan. Apay nga rod akas labalasang nga kaways. Ay na, Kapitan. Okay laag dayta. Kun may sa, rumbang agpapintas ni Maribanang, taglaklako lakat nga rod iti beauty products. Kasta? Ikatwan Ada ayamat gumatang iti beauty products na, no nakalusdos siyang. Siyempre, i-apply na dagiti lako na iti bagina, kasjay. Tapno, maipakita na amayat. Aya,
Wan, kapitan. Isuan di kan agjil-jilay, wan. Tamaday. Na, Ay, wan, kapitan. Maday ti agim imaw. Na, anya ti mapaspasama king katuyang. Bagay ko ka, di ba dong? Na, naka-lipstick ka. Nakapalda ka iti nakiteng. Ay! Mayat ka day ba daw? Himbag kumaano saan nga kurkursing tasakam. Ikaklay tila na tinyog day ti sakak. Awan ton ti korsing na. Apay, papanamaya. Takas na tilangam. Inak ijay ilay. Inak gumatang iti mantika kan bagoong. Akas na tilangam. Kundi lipstick ka pa'y. Apay, ni ba nang banangan laeng ay ati makabaal nga agsuot iti kastaw? No kasta ay napalamanan ni Maribanang. Ay saan? Ngam kayat ko lang nga ipakita. Akabailak mo agsuot iti nakiting apalda. Ala, makamuka. Nala, ikan na kun iti kwarta ta inak ijay ilay. Inak gumatang iti bogoong kan mantika. Ay, paisa. Pagat ka man di sa ibadong mo, marituyang. Ay, una Ay, yun. permi ay nakiting san paldamay sana. Agsao ka man yung tijak mauawatan. Ah, Anya ka naw. day ta, paldam, nakakitkiting maray. Ay, Hey, oray at bagay ka. Tulada man ni Maribanang. Ah. Ipakita ka mas napudpudaw ti legs ko nga misaw. Ay, yan do'y man ingos kayo ay napudaw yan. Ay, tan, umuyam. Na, umayam na. Apay ayam. kunak, papanam. Inak ijay ilay. Inak gumatang iti bugong kan mantika. Kan aminin nga awan ijay kusinamay. May nga rod, umitad ilay, marituyang. Nakaba man ilas, laku aksiday. Ah, Ay, sos. Ay, adi kan mabayin isan langam ay sana. San ay itsulam. sana. Ay sana mo tasasawaw. Na. Kunak, saan ka amabain itikas ka alangam? Naa, mumalagayam ti agsao iti ilukaw. Iyaw awan nakpailaang mag. Pagpay na kumangay. Ni Maribanang tupay kat agpalda iti nakiting agpailay. Awaday, tan bagay na. Imbagkan ko na, Aha, dulamay! Kumano ka man langan. Na. Ay, oray di kan makikuykuyo kanyak. Di ka kayat akakuyaw. Ha? Nang ang ragtupay mo lang tabuok mo. Kan kakurkursing mo lang tarupam pwe. Sino'y kanam? Nakarkarot ang sik ayan. Naa. Nabanugak inteng. Kaya't kunti maturog. na, di na pa idamagan nun ng anak ko na. Ada ginatang ko ditaan na luto asidaan. Makaamukan. Ay, talaga nabanugak. Ay, inakon maturog. Na, di na pa idamagan nun nagluto ako no saan. Nangan nga tan. Sino nga ti kadwana? Di nga ta pulis iti tagtagainap na. Iso ti nag-take out iti sidaan. Ipakan ko kiti iti aso di ginatag na sidaan. Anya aga po asidaan ngay. Sige Brownie, kanam day ta sidaan. Naimas day ta, ta adobo a karnit babaw. Day to'y pay. Day ta, fried chicken. Aguma ka Brownie. Mabsog ka dita. Ta nagdadakkel ti puti chicken. Ibusam amin na kita. Ada pa'y pansit kan chapsuy. Ada pa'y pinakbet. Kanam amin nun. Inteng. Ayan tay ginatang ko idirabi asidaan. Nagaduday jay. Si Dun. Nagaduday jay, inteng.
Takunak asidaan ta aging gaita nga agsapa ken aging gat aldaw. Kwa. Ayan na ngay. Imposible asindam amin kat nagaduday jay. Impakan ko ni Brown ay. Anya! Nagkuna kami nga gisangpet ka iti sidaan. Apa imbaga nga gisangpet ka iti adu asidaan? Enteng! Ay dinak mo lagatan na kasta. Kendi mo pigsaan ang mga ibalikas itinagang kao. Total, ada mapulis mo. Oh, Na! Anya ti kinunam! uray iti tagtagainap mo. Agin inaga kayo pa'y. Ha! Tagiragsakam da dya tagtagainap mo. Sa idi nakariin ka. Imbaga pa'y, asa pa'y kumata maituloy da dya tagtagainap mo. Na! Anyat sasawamon, inteng! Ada kaduam kan karelasyon mo a pulis. Na- Ket nangan kayo idirabi. Ha! Ditakan! Hoy, inteng! Agsubli ka! Inteng! Hello, Kapitan. Si kamu day tamasabat tao. Marituya. Nakitintipaldam. Sakit nakahirpin ka iti nagdakal. Sakit nakamake up ka. Nagdadakal mo tanda kita aritos mo. Apay, ni Mariba ng laeng ay at makabail nga agkawas iti nakiting. Kwa, marituyang. Amom ka dahil do, apay nga agisusuot ni Banang iti nakitang. Nalabay nga agpapatsarmay. Ada siguro crush na. Iso nga agpapansin babaen iti panagpaldanay tinakitay. Oh, at tuyon tay order mo anabanglo asabon kan shampoo, marikwanan. Ada pa yun tay pangrupa dita. Kastamutan iti lotion. Ay, sana ko magagaramat ka iti lotion kan pangrupa tabakutakaon. Ang magpilit ka mo't ngamin. Ay na, mare. Ikan tayo mo't iti regalo ti bagi tayo Agpapintas tayo mo't basit. Akan sana bale, mare. Ta safe para iti skin dagiti lakok. Awan ti ramon na ang makadadaal iti salon at. Sa bagay gaya maray. Amom ka day. Tinulad na ka ni Marituyang nga agpaldamot ten iti nakiteng. Ay, awan dakas na. Ay, komportable ak iti kastoy asuot ko. Sana bale, tasaan mo't unay anakiting tipaldak. Woy maray, napintas ka iti kastasuot mo. Ay, kas kalabalasang. Ay, nabara ngamin itati panawan. Iso akastoy latan at isuot ko. Naka-t-shirt, kan nakapalda iti nakiting. Ewan awan mo't dakos na. Ngam, maray, ada ka di crush mo. Amangan mo no agpapacharming ka iti gwapaw. Ay na, mare, iti kastoy nga edad ko. Ay, awan dagitan kanyak. Adda nga ron asawak. Apay pailaeng agpacharmingak iti sabale. Ewan mo't kit di Tauray kas jay laeng ni Inteng. Asawak lataday jay. Saan ko anayunan? Kan saan ko nga isukat? Ewan maray, nasaya at launay dayta nga imbagam. Wan, kapitan, kasta ti kuna ni Maribanang. No kasta? Labnak ni Banang. Kauwan! Iswadi ka agsilsilos, kapitan. Tas ikalaang tilabs na. Ala. Buto yung tigat-gatangag kapay kaya na imas atin na pa'y kagawan. Mapanakon. Awan, kapitan. Atoy, Ato'y matibayad ko. na. Gawin ak malagan ta. In kami agkape ka ni Banang Dungo. Nakaragragsak ni kapitan, idi imbagak alabs na labs ni Maribanang. Napunas anamin pinsan ti imon na. Banang Dungaw. Ato yung ti kape. Si kamot ten tinagtimpla iti kape, Inteng. Ato'y mati na imas atin na pa'y.
Amo ka magustuhan. Winmut Eh. Wen. Jay paboritok dayta alako ni Marikuanang. Ay ala. Kapita ta inak mang tiliw iti manok ta ag tinula taman. Na itaman pay inteng. Katwa na. Ngamahin. Ayatan ka banang dungo. So apag sidaan ka man ita iti tinula. Ay, kaimasem nga rod agluto Ay undungaw. Sigurado makaadum to ti mangan. Inteng. Panang. Ay, napunas ka din ti madiarik nam kanyak. Kas lang amin kanayon nakakasuron. Ay kwa, saan ka akasuron? Ngamahin. Ayatan ka banang. Ay ayaten kamot inteng. I love you. Banang. Love you, inteng. Anyangay, kapitan. Di kang amin agat atap iti madiken ni nanabanang. Tasi kalaang tilabs na. Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Bueno, ladies and gentlemen, ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Nagatan. Jak magirukan. Apay, anya ti birbiro kam inteng. Tanda kan di tasirok ti lamisaan. Pustisok nga ron. Awanin. Maikamanunday taapan nakapukaw ti pustisom. Ay, di mo mat ngamin ammo nga anadan. Ay, basol mo. Na, apay manan abasol ko. Sika ti akin pustiso. Pabasulan nakit din. Gimatgatang kan tumat iti natangken ako kod ti baboy. Inikat ko di pustisok tapno makinit ko ti kukod. Ita, mapukpukaw. Kat, natinag nga rod di tasirok ti lamisaan ti pustisom. No nga dito tinaglemengan na no nagkubay. Tulungan na kamang birok, tani. Maladaw akon iti sisyon mo. Naladaw akon. Ay, awanan, kapitan. Nagawid ang dagiti padak a kagawad. Saan dan ang nakauray kan ka? Di nakatawaan. Ay. Maditial daw ko ita. Bungalak. Ay, kunakon ka. Pustisom jay nabati diti barangay hall. Ada na ba ti apostiso? Nakalos in pound. Ada ijerwar, kapitan. Yay. Imbaglakid din atawan in may nang claim. Imbagtawan na nga na. Ay, kat siguradong pa'y ako kwanday jay, kapitan. Talaga ako kwak na jay. Kung naklakid din no napukaw kun. Imbagtad na dito. Antay, ni uncle ko nga eh. Ada ija barangay hall. Apay? Nakitam ka di jay tulbag ti tricycle ka. Mapukpukaw nga main. Kahit umay mo birukan dito yung balay. Una antay, ang mga nuwad na ditawi. Awan dito ititulbag ti tricycle mo. Kasano ko mga adda dito yung balay, kat makalawas asaan ka ngayon imay ditoy. Ay, awan gaya man niya. Ay, agpadpada kayo kan ni uncle mo. Asaan nyo nga ammo ti pangidisdiswan nyo kadagiti gamgamit yo. Lagi bakman, no sanino tinang ikabila kiti tulbag ti motor ka. Lagi pam anaimbag, no sa dino tinapnapanam. Tatalaga nga awan dito yung balay, ti susi abirbiru ka. Maray, apay dito'y tulbag, dito'y istanti titirsinam. Aywan. Sino nga tati nakaibati iti dayta? Nalipatan da. Akin ko kwangay nga ta iti dayta. Ay, adon ti managlilipat diti barangay tayaw. Apay mo't anak ko namday, tamaray. Ngamen, nalipatan ni Kapitan Dia Pustiso na iti barangay hall. Na, unay mo daytan, tauray pustiso na, malipatan na. Kawan,
Inak ko ma, ka ipapublic service ije radyaw. Ah! Ijay DZWT, maray. Uy ko ma. Ay, umaydan tulak talaan Malagip tulak ta jay akin kukwa. Umad-ado ti kabaw dito barangay tayaw. Di mo man ibagbagati kasta, maray. Taamangan numaysa ka matakabaw. Ay, excuse me, Maray. Ay, saan nakakabaw? Anya tigatangam. Umayak ay gumatang. Kano kunam itaya gumatang ka? At daya mo't imbagak nga umaya gumatang. Puunay kan, Maray. Pagsarsaritaan talaang ti may papan iti kinakabaw. May sakan samot akabawan. Ay, sa anak nga gabaw! Anya nga rod nga itigatangam. Diyan nga rod malagi pa. Na, Ay, aguray ka man. Inakdamagan kin ni Badungkaw. No anya tigatangal. Nagbayag ka mala na pang gimata ngay. Mabisina kaon. Ay, napanak gimatang. Ay tuyang Ururudan nagman ako na kaon. Anya ayat timapan ko kumagatangan. Apay nalipata mo na mapangkagumatang iti asin kan mantika. Ayun gayam anya. Asin gayam kan mantika. Apay nalipatam nga luto ka iti sidain. Aywan, malagip kaun. Naibusan iti asin kan mantika. Isu amapan kagimatang. Aywan, amo kaun. Sige, di mo ulit-ulitan. Pero mimo ti kinakabaw mo. Na! Di ka man nagsaw iti kastanay. Ay siya malangan ti mapan gumatang. Siya kaun, di mo tumanin ito jay baryana. Hingga nga ruday, tamabisina kaon. Ay, Oh, apay Maray. ay, nalipatak mo no apay ngay mayak dito balayaw. Apay analipatam. Ay, mapanak sa gayam gumatang. Ay kat dita terse na ani marikwa ng tirumbang apapanam. Saan kat adito'y balay. Ayun na niya. Ang amangan mat, no kayat mula ang ti umay makichismes. Ay, uwansa. Ay kahit agchismis tangarudan. Ay, wan maray. Day tatalaga ti umay ko aramidan. Marikwa na. Apay. Imay kadigimatang ni tuyang ka. Na. Apay ngagkatawa ka maray. Ay, umay kumagumatang. Ay ngam nalipatan na jigatangan na. Isuan nagawid. Uwin nga rod. Nagawid, ta dinamag na kanyak, digatangan na. Ang nagsubli mo ilang nga dagaws. Ay, saan mo tin nagsubli dito tersinak? Nay, napanan na nga rodin ngay. Ay, addan sa mo tin kabkabaw ni Marituyang. Anya iti panagkunam. Saan nga addansa, maray? Talaga nga agkabaway, ni tuyang ka. Anyat makunang ba na? Suot mo matanday tapos tisom. Nakabiro kam. Ijay barangay hall. Kita man day ta. Ijay gayam tinakaibat tiyam. Ang pababasulan nakit din. Mabalin manin. Mabalin manan tay. Agkinit, iti kukaon. Ay saanan. Natenglaangan ti sidaam. Tapno saan mon amasapul nga ikatanday tapos ti isom. Tawan tinasken akin nitem. Saanin na may kat dito. Kasanumat anak ko nam ti kasta. Intelekto bay. Na, Mabalintan nga agsida iti nakulbit akar na. Kwarog, mabiit man lang. Apay, kagawad. Tulbak mo ka di daytoy. Ay, wine. Iso day ta, biro ka katulbak ti tricycle ka. Dito'y gayam ti resinam ti nakaibatsak. Nagubingan ka pay lang. Ay nga magkabaw ka. Ay, saan mo ta kagawad? Ni uncle ko ate agkabaw. Ay, win nga road. Malipatan na di barangay hall ti postiso na. Ay, kwarog, panagkunak, natawid mo ti kinakabaw ni uncle mo. Yay. At daman ti damagan king kaparay. Anya day taparay. Ag dinamag nga may, dito'y barangay kabildatan, nga agkabaw ka magkanan. Nagkuna iti day ta? Nay. Saan ka nga gungit aparay?
Eh, sa anak nga agong ungit. Saan ka nga agungit ko ngam layatan nagmatin iti danaw? Ibagbagam kayam nga kabawak. Damdamagag laang paray. Tay sumit timang manggag ko nga istorya. Sa anak nga ron nga kabaw. Kat saan ano saan paray. Apay masapol ngagpukaw ka. Eh, nagaduad damagam. Day tapay. Ngam paray. Sa dino ti papanam. Saan mo na damagan? Nay, makaungat ah. Damagag atanay. Nakasaka-saka kamay. Ayunan niya. Magmagna ka mo dito'y kalsada ang nakasaka-saka. Nalipatam samot tinagchinilas. Ay, mapanak ko maidi barangay haul. Ay kit mapangkape ag chinilas ah. Wino ag sapatos. Tapno sanda ka akatawaan nagititataw. Win, agsubliak nga ron ijay balay. Dayta, ti saan nga agkabaw? Ay, nanggag ko na ijay paray. Ibagbagakin ka ah. Sa anak nga kabaw. O anya, agikinita tayo latan nga agkukumaray. Ay, siyak maray. Umayak gumatang. Urayin kayo mat nga agsa, oh. Anya tigatangam. O, di mo kunaan analipatan mo tigatangam. Kasla ka ni Marito yang idi na minsan. Nalipatan na kadyaw may nagatangon nun. Apay, pudno ang nalipatam ti umay mo kumagatangan, marituyang. Kung kunalaang dayta ni Marikwanang. No siyak, sa anak pa'y nga agkabaw. Tapno mapanagnakan tayo dayta, dengganyaw. Umayak gumatang iti asukar amay sa kilo. Kan kape, kastamatan iti tinapay. Jay ada palaman na anyog ah. O, nanggagmaw, Marituyang. Saan pa nga agkabaw ni Maribanang? Malagip na pa'y lang ti umay nagatangan. Numano akilaw. O, nanggagmaw, Jane Bagana. Kabaelak mo't adayta. Sige, tistingan taman ni Marituyang. Tistingan da lang ah. No saan ka nga umay gumatang, anya nga iti umay mo aramidon dito'y tersena ni Marikwanang. Numasong batam dayta, Marituyang. Saan ka ngagkabaw? Umayak makiistorya. Anya nga iti umay mo istoryaan. Alaman. Di kwa. Kwa. Ay, awanan, nalipatan nan. Agkabawon at talaga dayta ako Marita, Maribanang. Na. Ay kahit saan mo nga ron akatawaan ni Marituyang. Marikwanang ay kaasimot. Aywan anya. Sorry Marituyang. Nailawan ka mo din na kinatawaan. Maibabawin pa nalpas na ko na kinatawaan. Kita eman, Mare. Gumurguran ni Marituyang. Isurey. Umanay ayam, ti suri-suri lang. Ay, kasanudaytan Marikwanang. Gumuran at talaga ni Marituyang. Sige, tapno saan kan agumura? Mabalin mo ti umutang. Won, pautangan ka. Basta lakit di pakawanin na. Ay, kasta ati bayat. Ay, ti utang, maray ko, daytay. Ilaw anak manahon. Diyala ko man na napandita tersina day tabaak ako maray. Kunang mula no asino agsasaw. Nay, apay nga gungungit ka. Day tabaak ako maray ka. Way, namok ni kumari Makwanang. Subsubukan na ka talaga ka. Tay, Nagkabawak kit talaga mga mingagkabaw ka. Ayan na di ko na mamapan mo purusin na bunga ti papaya. Adaya mo't imbagak amapanak agpuros iti bunga ti papaya. Isu nga rod arimwar ka. Tako na mamapan ka agpuros iti bunga ti papaya. Ta ilaok ta iji pinarti ka manok. Ay, wanan niya. Nakabawang manan na. Ay punay kantuyang. Inururay ko mulangan dahi ta papaya. Kunak numapanak makiistorya. Ay, agkabawa ka talagan ba daw? Aklo na kaun. Agkabawa ko na talaga. Ay, di ka man nagdrama-drama dita. Ay, di nagsamot kay kayatan gaputang kabawa kaun. Magko na. Isukat nagsamot tan gaputang kabawa kaun. Ayagtal na ka man. Dahito iti pasigurado king katuyang. Uray man pa'y nagkabaw ka. Dungdungon kalata.
Isuasan ka man ngag sangit-sangit na kasta. Ay! Kagawad, anda ka din nabatik dito iti Resinam. Ay, wan. Ay, unay kan, ta nabatim di pagmamaam. Ay, kunakon kat adito iti nang ikabilak. Ay, sa bagay, awan problema. No adda mabatbati dito tersinak, ta isublik iti akin ko kwa. Saan ko at agikwain. Thank you, kagawad. Amen na mabatbati dito tersinak, isublik iti akin ko kwa. Salpag ti kastoy. Awan manen jay postisyo kon. Nagmalas mo ti kastoy. Perdi man ang tial daw ko. Sus! Ay, itay pa'y laarumanikos ka dita, Inteng. Tumanabutob ka pa'y, umanungat ka. Awan manen jay postisyo. Ay, wen tatila pangidis-diswam. Basul mo manen! Na, basol ko manan. Adto'y tipostisaw. Ay, indulin mo ba ng dungaw? Wen tanakitak nakawara. Agyaman ba ng dungaw? Ay, talaga mo't ana idumdumati pa ng dungom kanya-kanya. Ingkabil mo pa dito'y baso. Wen kasta talaga ti agasawa, Inteng. Agtinulong lata. Isukit alam na lab ka dungaw. Awatan naklata. Uray no kastuyak. Ay, kasta talaga nanabanang ken kapitan. Nudumtang ti panawan ti panagkabaw, nasken tinaan-anay apan nakaawan. Ala sigay! Dedan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Review Script A7. Episode 7 feels like the kind of comedy episode where the barangay itself becomes the main character. The people, the voices, the reactions, the teasing, the sudden interruptions, and the small public embarrassment all come together to create a story that feels very local, very familiar, and very easy to imagine. What makes this episode enjoyable is the way it turns ordinary social behavior into entertainment. The issue may begin as something simple, but in a barangay setting, simple things do not stay simple for long. Someone hears something, someone reacts too fast, someone adds a comment, someone tries to defend themselves, and before anyone can control the situation, everyone already has an opinion. That is the flavor of episode 7. It is not only about a problem being solved, it is about how people behave when the problem becomes public. In private, a person may be calm, but once neighbors are listening, pride enters the scene. People begin to perform. They want to explain themselves, protect their name, and make sure they do not look foolish in front of others. This is where the comedy becomes sharp. A lot of the humor comes from people trying too hard not to be embarrassed. The more they try to look innocent, the more suspicious or funny they become. The more they explain, the more confusing the explanation sounds. The more they defend their pride, the more has to bring them back to common sense. Episode 7 works because it understands that reputation matters in a close community. In a barangay, people know your habits. They remember what you said last time. They notice when your story changes. They can tell when you are pretending to be calm. That kind of environment creates natural comedy because no one can hide for very long. Becomes the voice of order in the middle of that public pressure. He does not simply listen to complaints. He watches how people react. He notices the tone, the excuses, the timing, and the way people try to move the blame away from themselves. His role is not just to ask what happened. His role is to find the truth behind all the noise. That is why the episode feels lively. The humor is not built from one big joke. It is built from reaction after reaction. One person says something, another person misunderstands, someone becomes offended, someone else adds a side comment, and suddenly the conversation takes on a life of its own. The scene becomes funny because it feels like real barangay talk. The strongest idea in this episode is public embarrassment. Nobody wants to be corrected in front of others. Nobody wants to look wrong. Nobody wants neighbors to laugh at them. But sometimes embarrassment becomes the reason a person finally listens. When a mistake is exposed in a funny way, it becomes harder to deny. Uses that situation well. He does not need to make everything too serious. He allows the comedy to reveal the lesson. When a character becomes too defensive, the audience already understands. When someone keeps making excuses, the joke explains itself. When someone tries to appear wise but makes the issue worse, the comedy becomes the correction.
This is one of the reasons remains effective as Ilocano comedy drama. It teaches without sounding too heavy. The audience laughs first, then realizes the situation has a real lesson. Maybe the lesson is about honesty. Maybe it is about not spreading gossip. Maybe it is about respecting others. Maybe it is about admitting a mistake before it becomes bigger. Episode 7 also shows how timing matters in community problems. Sometimes the problem is not only what was said, but when it was said. A comment said at the wrong moment can create conflict. A joke said in front of the wrong people can become embarrassing. A late explanation can sound like an excuse. A quick reaction can turn a small issue into a full argument. That is very realistic. In many real-life conflicts, people do not only get hurt by the facts. They get hurt by timing, tone, and public exposure. If someone corrects you kindly in private, you may listen. But if they embarrass you in public, your pride may react first. Episode 7 plays with that social truth in a funny way. The barangay setting makes everything more colorful. People do not react quietly. They comment, they tease, they interrupt, they remember old details, they connect one issue to another issue. That is what gives the episode its energy. The story feels like it is moving because the characters keep pushing it forward with their voices. But underneath the noise, the episode carries a simple reminder. Community life requires self-control. If everyone reacts immediately, no problem gets solved. If everyone talks at the same time, the truth becomes harder to hear. If everyone only wants to protect their pride, peace becomes impossible. Common sense becomes important because he slows down the emotional speed of the scene. While others are reacting, he tries to understand. While others are talking, he tries to separate the issue from the exaggeration. That kind of leadership may look funny in the episode, but it is actually practical. A community needs someone who can bring people back from emotion to reason. One of the enjoyable parts of episode 7 is how it shows repeated human habits. There's always someone who wants to explain too much, someone who wants to act like they know the whole story, someone who only heard one part but already decided who is wrong, someone who wants to help but ends up making the issue bigger. These character types make the episode feel familiar. That familiarity is the secret of the comedy. Viewers laugh because they recognize the behavior. They may even recognize themselves. Maybe we have all reacted too quickly before. Maybe we have all defended ourselves too hard. Maybe we have all enjoyed a little barangay drama even while pretending we were only concerned. Episode 7 uses those little truths to create a fun listening experience. It does not need complicated writing because the everyday behavior is already entertaining. The episode simply places those behaviors in one situation and lets the characters bounce off each other. The moral lesson is gentle but clear. Before speaking, understand the full story. Before judging, listen first. Before defending your pride, ask whether you are actually wrong. Before turning a small issue into public drama, think about whether your words will help or only make the problem louder. That lesson is especially useful in a close community. In a place where people live near each other, words matter. A careless sentence can travel fast. A rumor can damage trust. A public joke can hurt someone's dignity. A small misunderstanding can become a bigger conflict if people treat it like entertainment instead of responsibility. Episode 7 balances that lesson with humor. It does not shame the audience. It invites them to laugh at the situation and then reflect. That is why the episode feels light but still meaningful. It gives entertainment, but it also leaves a practical message. The episode also shows that comedy can be a form of correction. Sometimes people do not accept serious advice easily, but when they see their own behavior exaggerated in a funny character, they understand the lesson without feeling attacked. Uses comedy that way, it makes human flaws visible. From a review standpoint, episode 7 is strong because it keeps the identity of the series clear. It stays close to barangay life. It focuses on real personalities. It builds humor from ordinary conflict, and it allows to function as both a comic presence and a practical guide. The episode is not trying to be grand, it is trying to be familiar, and that is exactly why it works. It feels like a conversation you could hear in a neighborhood, a sari-sari store, a family gathering, or a public barangay discussion. The voices may be exaggerated for comedy, but the situation feels real. Another good point is that the episode reminds us that everyone has a reputation, but reputation should not be more important than truth. Sometimes people lie, exaggerate, or defend themselves because they are afraid of embarrassment. But protecting an image with dishonesty only makes the problem worse. It is better to admit a small mistake early than to create a bigger mess by hiding it.
His role is to push the characters toward that realization. He may do it through humor, he may do it through questions, he may do it by simply allowing their own words to expose them. But in the end, the message is the same: honesty saves time, pride wastes it. Episode 7 also gives viewers a reminder about humility. A humble person can laugh at themselves. They can admit when they are wrong. They can accept correction without turning everything into a battle. That kind of humility makes community life easier. Without it, even small problems become exhausting. Overall, Episode 7 is a funny and relatable episode that uses public embarrassment, quick reactions, and barangay noise to deliver a practical lesson about honesty, timing, and pride. It is enjoyable because it feels close to real life. The characters may be loud, stubborn, and dramatic, but that is what makes them entertaining. The strongest takeaway is this: in a community, the truth will usually come out, especially when too many people are already listening. So it is better to be honest early, speak carefully, and avoid turning every small issue into a performance. That is the charm of it. Makes us laugh at everyday behavior, but it also reminds us to be better neighbors, better listeners, and better people when conflict appears. Before we end, let me ask you this. In Episode 7, what makes the episode funnier for you? The public embarrassment, the excuses, the barangay reactions, or sway of bringing everyone back to common sense? Share your answer in the comments. If you enjoyed this review, please give this video a like, subscribe to the channel, and turn on the notification bell so you will not miss our next review. Share this video with friends and family who love Ilocano comedy drama, and thank you for watching. See you again in the next episode.